Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang pu cheng noi za somthum pani senga nagar van yojna urban forest scheme noya serchip khapui kianga entlang o siam chu chief minister pul do man wen khana hong ep to party ten zpm sarkarin mason na minga malangna kalpui tumna mizo te tan chanvo om silo chon om zenei lo ani anti naktu ka Jharkhand assembly in than thokhat na ata na impose ne pefil ani to Voin Khan Public Broadcasting Day man ani cheng noi za samthum pani senga nagar van yojna urban forest scheme noya serchip khopui kianga entlang o siam chu chief minister pul do man voin khan honga forest minister pul than sang po he huna hina telani thua soina chief minister chon he tlang le chevel ram hi mizoram laili lo lu masatu te mun malang sarani a bank khoi opthin ram ani awangot point hum hala phuani ati serchip khotlang chuan Sarkar chet ma kumtam taka tangin ramu hum halna ano thokto ti a ramu nei tharam le khuwa piang an om don ani ati kumtinin lo le huan ha la ban san theini chelo ma se ma son na te po thokjel chungin ram thata ka hum hal antum don ati a environmental balance zero emission nei turin kal zel antum mati bok Forest Minister pul than sang appoint Hussein Serchip we met nena phekha rol taka nagarvan an kalpui chu atho khan chawla ni ati a atho ni na po an chunjom zel don ani ati nagarvan yosna sarkar le pin khotpui chunga ramngo siam be pu thakna ni a kumsang ni somni joninga World Environment Day khana puanga entlang po hi he malang na manga kalpui ani kum somni chuang Serchip we met an lo enkol to hectare za zaw entang o chunga hian nagarvan mangin hectare somnga huam china thing engemozat phunbel ni in furo tuiluang ral tur kholna tur mun ruk siamani a chakdam engemozat siam ni in kea ramngo fana tur kongte interpretation hall te po siamani tlang chi pa dil omsa cheibolin achunga leido ni baka hmundang pakhatha reason leido ani bok tun hnaya asam chunga rel kong siam na thomek awang le hindu te kut puya wangin mizoram momo tuel theile nitin momo then khatlang lo khailak leka Voina kaswani Aizawl correspondent in Aizawl le chevela filling station train khata to kolna petrol and diesel a thlengmeka hunre lo te chung khailak shat nuwa petrol and diesel pek so turpo omtran le a petrol pump manager te chon Badarpur le lamding in karel kong thom than na tho ani awang tele hindu te kut pui vok veta real thei phurli thei te duanga anveiwa chak thel awanga supply khailak shat ani thuan soya hunre lo te andin huna pa ngai le wat anbe sei thu soin mi pui te tan chi aina tur engma omloti akaswani correspondent nanshil ani treasury square Mizo Fed manager pro himle na thu soi lo ngai thangu silchar arel kong tuna hian siam meka an siam zo trep tuwa khabia siam chung te kha ga hotilama tanker te kan zu tir thla a vai ram a hun pui man lai ni wangin anan thang rei deuh hleka amaro chutuna chuan aron tlan chho meka har sadna olama chon omlutuk lo tura kan ngaya amin puite thapang lo turin kanin siatirani ep to party ten zpm sarkarin masona minga malakna kalpui tumna mizo te tan chanvo om silo chuan omzene lewani anti tourism minister lui purba ro moi roite chuan chaltang tourist lodge 5 star langkai turam malakna namdang te nena indorna film khurngai tamati a tourism minister hian ZMC central sarkar pek ne chumi no ZMC special package pon angmaya atak engma auma puanzar anile mayang ti anla omati a sumdong pol kota thilda chin tok sheta chul hlani ati mizoram ro hlu te mizomi puite ta ni lowan namdang tan izel chuan mizo te za omna a hlo theni ati bok MPCC general secretary pulal begzam chu sarkar en kol mun malek ku te thlengim akal pui chungchanga uluk taka thil ngai tu atulati a mizoram sarkar chumi puima mole sumdonna a thlir thiama ngai ni a thia tu soin leng pui airport midang kota sarkarin hlan chhon atum ni anga soi chu thil ti chi ani lo thule airport chumi pui tamamo sumdonna ani lo anga humsham shama poimo thu soya tourism minister in chaltang tourist lodge 5 star hotel a siam atum chungchanga po mimal kota hlanani don point mizoram sarkar chon namdang le mizoram pon lama company te kota hlan mai lova mizo thalai angai na hria tam tak te intel khom tira anni kota hlan chu mizoram ta na thil thani thu soi ani plal exam chon tourism minister pilrin puin rei ekane thin anthurem festival aya chimlama kut puine arot po mizoram po na tanga khol jin ron chim antam phale phalo enjoy tura an party chon an du thu soin mizoten
kut pui an lom thin chu Mizo taka lomangai thule chu chon ram chu mai ni lo khovel mun dang atanga khojin te a hip thei tur thu a soibok ani सरकार सुन दो नाम थी रैंक ही जो टेप लेम लो ले थोड़ी थी अन फो मैं है कोई दी फंड पोगन है दी सकता मासे थिल ठन खत एरो ही जो प्राइवेटाइज हो चीज लोग बैठूंगा सुन दो ना ने लो मिपुई ना कन मो बेसिक तक तक मिन तुम सब तो थिल ते ही जो सुन दो ना कन ले जुन अतुर तु मिपुई यंग ले छीना kan assets tak tak mi pui ta na rong bol na tur mi pui choro chi yang hi chu privatize chi lo wala PC party president puvanaro da chu Mizoram sarkar sumle padin hun sia dan chu mi pui nol pui point an triat phak lo hiala ne ti a puvanaro da chu Mizoram sarkar budget atanga chuta za somria chu sarkar na thok lo le indel bolna akal ro wangin privatization chu Mizoram mamole an mani ti ma political party zong zong ten ana upui thina ni thu soya amaro chu hemi konga hian ngai to na thui tak ne atul thu soin privatize thelo thil om thu soi ani lengpui airport bimal kota hlantum na om chu thil ti chi ani lo thule air force kota hlan phei chu Mizo mi puita ta na harsat na siam tu le mi puita tan shom na than tu ani tur thu soi bok Mizoram sarkar in chatlang tourist lodge 5-star hotela siama tum chungchang po soin pu vanaro da chuan nam dang kota hlan chu an party in tha an ti lo thule Mizoram leilung fa ten masona om thosi in chanvo an nei lo a lo omati a masona chu thil tha ani rolin Mizo te tan chanvo om si lo chuan om zanei lo ani ati privatize dia po han ngai to uluk ngai chu kan privatize khan tu ku da nge kan dang ti lai khani tani Mizo ku da om thei chuan atha mase vai ku da kan hlan do na ni chuan thil ti chi ni lo ani ke ni party chuan kan ti tani helai ram chunga kan thil poimo kha namdang ku da kan pek zel chuan mason na om thosi khan chanvo kan nei don ta lo ni Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani an building kal saktor nia wanga zelai te ma kho zongjong ngong vektur lungle Mizoram Polytechnic building te chu courtin kallo turin vein khan thupek dang achwale a lungle district civil judge CJM pila than siami namte chuan thupek chu in zelai te ma kho ngain he thutluk na hi siam ani ati a hebaka hian Mizoram sarkar chuan Mizoram Polytechnic atana mimal ramlo man bachung chang hi court sangber Supreme Court a kalpe tuma wangin lungle police OC hena Polytechnic building pasari kaltura thupek a chu asud le ani Polytechnic zerano pangte hi naktu kan exam mai dona wangle Supreme Court a sarkar zolgo wangin December sani somni panga thleng hun pe kan ni a hemi chungin sarkar chulo in chingfel turati ani heti lai hian police se chuan voinileng khan ko thutlukna tharinga kin Polytechnic building an kallova heti nga adjustment order thar omta ka chuan kal angai telawani anti naktu ka Jharkhand Assembly in than thokhatna tana in pot chaina pe felani to a Assembly BL somli pathuma vote thak ani ang Polling parties are being sent to their respective areas today, while in 225 sensitive booths, polling officials have already reached. Altogether, 15,344 polling booths have been set up across the state for the first phase. Over 200 companies of security forces have been deployed to conduct smooth elections. Polling will start from 7 a.m. till 5 p.m., while polling in 950 sensitive booths spread over 31 constituencies will end at 4 p.m. Over 1,37 lakh voters will decide political fortune of 683 candidates, including 73 women. With KK Lal, Sanjeev Sharma, Akashvani News, Ranchi. In than tho ni ne tun thani somni Assembly bill samthum pereta neila ni don boka vote ka te hi tun thani somni pathuma chiarani ang Jharkhand Chief Electoral Officer K Ravi Kumar chuan in than pona ni tanga dan phallo sumle bungro anman to hi cheng webel cha somsir pako hu atling to ani ati naktu ka Assembly bill samthum pathum le wainat Lok Sabha by election vote thak ani bokang Wain Khan Public Broadcasting Day manani a heni hi kumsa ka zo somli pasari a nampa Mahatma Gandhi and Delhi Akashvani studio atlo chhereng nan man thinani a Pugandi hian khang hun laya ram thenani wanga Haryana a Kurukshetra khosa te tan thucha he huna hina soi ani Chanchinthar sirti tomna na tlang pui cheng noi za samthum pani senga Nagar Van Yojana Urban Forest Scheme noi serchip khopui kianga en tlang ngo siam chu Chief Minister Pul de Oman Wain Khan hong ep the party ten ZPM sarkar in masona minga malangna kalpui tumna Mizo te tan chanvo om silo chon om zanei lawani anti naktu ka Jharkhand Assembly in than thokhatna ta nei boss na pefel ani to Wain Khan Public Broadcasting Day man ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani
report.